It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club, where we bring you different stories and different programs on issues that happen in our community. And as usual, we bring you stories about ZPRA war veterans, those who fought to liberate this country. And it's said that in most cases, they did not benefit much from the liberation struggle. We've seen people sometimes who are looking for medical aid, who don't have anyone to feed them, yet they liberated the country. And there's someone who didn't do anything and is benefiting, and most of the times ignoring those who contributed to the liberation struggle. Today, we will be talking to Thembinkosi Nyathi. He's an ex-ZPRA fighter, and ibizo lakhe lempini kwakuthiwa ngu-Seawater. So we'll listen to his story, sizwe ukuthi yena uhambeni nempini, the contribution that he made, and also talk about his current situation, his needs, and what can be done to help him. Babu Nyathi, welcome to the program. Yeah. Maybe ngaqala ngokubuza ukuthi lina empini lihambe nini? Hayi, mina empini ngahamba ngo-1975 December ngisiya empini. Yikho lapho engachaphele elokuzini. Ngasukela eGwanda ngisiya empini. And then ngachapha ushashe ebusuku ngo-12 o'clock. Sasengu-12 isichapha ulo ushashe. Bengile iphahla lami silabanye. Then sathi sesisezintabeni phezulu eBotswana. Then kwasukusiba lenkani abantu basebelambile abantu abanye babonile izindlu ezimhlophe ezingamazinga bantu ethi kuseBotswana inkani yabakhona abanye basebephenduka bona abanye thina sasala sibathathu sathi sibathathu ke sayehla izintaba then sathi silandele isifula sahlangana lenkomo ezazikhala inkomo lezi zazingezemlakeni eBotswana zazilamankonyana sazilandela zakhala seswa sokukhala amankonyana salandela inkosi sathutshela ke emlakeni into eBotswana sabona nje ubaba wayelapho belemoto obele Chevrolet yakhe ubaba lo wasesiphekela ukudla sadla sibathathu wachaya kilo ihuta esithi abanye labana baza kudla ukuthi ngapha kule huta ekhaya kanti abantu sebebuyele hotelo eRhodesia yikho kwasukuphuma kumsindo ekhaya ngapha eRhodesia sebegetshengiswa ngamabhunu abantu thina sathe saqhubeka ngohambo lwethu sayafika elibono basesibuza amapholisa ukuthi lihamba ngani liya asachasisa njengobani ukuthi hayi thina sifuna ukuyakhulula ilizwe lethu. Bathi ilizwe lethu njani sathi sifuna ukuyakhulula iZimbabwe kade silamabhungu sifuna ukuyayikhulula ibe ngeyethu abantu abamnyama. Sasuka lapha ke sasithi siyayelo ephiko saphuma ephiko saya eFrancis Town sabathola ke abanye kwaba sahlala ama-days anyana esidabanye kwathi khonapho kwasokuthutsha nje abantu nje sizwa ukuthi hayi lana ngama-ZPRA abantu ababekhonapho nje kodwa babengelampopo phakathi kwelizwe leliyana kwahlala nje isikhathi sizwa sesibizwa amabizo kwathiwa hayi ngenani emoteni liyana mhlawumbe sangena emoteni sesithi siyathi amehlo jika sabona ama-frame machine ehlezi phansi sazibuza kaningi senzwa ukuthi i-frame machine lizayigada nansiya sathi amhlophe sacabanga ukuthi i-frame machine engxenye lapha siza kuyathutshela kwamanye amazwe emakhiweni hayi kanti hayi siya lapho esifuna khona sakwehlela usaka esiyigadile yikho kwaba khona sesihlelo elusaka sathi seZimbabwe House elusaka sasuke elokuzini sasuke eZimbabwe House wathiwa sesisiyanga i-training ke sasuka ke sahamba safika endaweni okuthiwa kuseNampundu
eZambia. Safika kule ndawo sahlala isikhathi eside. Sifundiswa nje kwakunabanye abaningi. Sifundiswa nje izinto zokumatsha lezi, sifundiswa izinto eziningi ukuthi abantu babe disciplined. Yikho lapho esakufundela khona ukuthi hayi umuntu nxa sesiba libutho uyafunda izinto ezinjalo. Sivuye ekuseni sitshaya amatoyitoyi, sisenza lokhu lalokhu. Sivuye ekuseni sitshaya amatoyitoyi kwaze kwahlala isikhathi esihamba side la sesikhomplela. Nokho sasuka saya e-training center. E-training center bese e-CGT. Yikho lapho engangikhona. Saba yi-first group eyatraina e-CGT. Camp commander kwakungu-Valerie. UValerie uSibande naye nalo kuyo ongu-army commander kathesi. Nguye owayengu-camp commander wethu. Sikhonapho sise-CGT. Wayengumuntu onjani yena uValerie? Hayi, umuntu lwana ubezithulele. Umuntu lwana bengakhulumi lo muntu. Ubengakakhuli kakhulu. Lo age yakho bengakakhulu kakhulu. Bese ngumfana nje umphakana phakathi. Engakakhulu kakhulu. Bengakhulumi nomuntu owayeready kakhulu. Umuntu lwana. Umuntu owayelungile. Kulamanye ama-instructors esasilawo. Silabo Koronga, silabo Godfrey, silabo Moyo, silabo Elias, silabo Timothy. Babekhona nje abanye nje ababekhona. Silabo Mdala oMankanyanga babengabe logistic, ababekhangela i-logistic kakhulu ezokudla. Sayenza i-training yethu kakhulu. I-training yethu yathatha isikhathi eside. Yathatha almost 7 months. Sithe sithi khona kuye kwapha sesiqedile i-6 months leyana. Then angazi ukuthi kwena kwasenza ukuthi sithuthe yilokuze inkamba leyana. Sayithutha inkamba leyana. Sathi sithutha inkamba leyana saba lokuhamba osalwenza hayi sibaningi esingamabhataliyoni ayithu. Sasilama instructors. Samuva kwathiwa sokuvulwe enye ibhesi yenkamba. Inkosi ayafika kule nkamba sathatha 2 days isihamba saze sayafika kule nkamba entsha. Safika sahlala kiyo kodwa sabe lokho sitraina kodwa sesiqedile 6 months kodwa sabe lokho sitraina kakhulu. Sisenza ama-trainings ethu esasiwayenza itoyitoyi, sisenza ama-judo, sisenza ama-bayonet charge, sisenza ama-short march, lama-long march, ama-obstacles wonke ayesenzakala, lama-river crossing wonke ayesenzakala. Sihambe e-range, sisiyadubula nge-range, sisiyajump e-range. Sitshaya ama-target, ukuthi ufundiswe umpopho. Ukuthi umpopho ukuthi lo ufundiswe, u-eme, utshaye lo into. Ubonakala ukuthi usulibutho yini, ungakwanisa yini ukuthi umpopho uhlale lawo. Ngithi ungalimazi abanye usulo umpopho. Usebenzi. Khonapho sasitraina ngelo izigodo. Sitraina ukuthi ujayele isigodo kube ngompopho. Isigodo nje esihle esasilungisiwe ukuba lezi zigodo ezazilungisiwe. Kwathi sisuka lapho seqedile nje training abanye baphuma abokuqala baphuma nje abafana babe bakhudlanyana. Mina hayi ngangumfana nje omncane. Baphuma nje abanye. Thina lathi sazolandela. Sithi silandela saye e-DK. Ile kwenye ibhesi eyayiduzane loZambezi kodwa kukhatshana. Asahlala kibhesi njalo. So kuthiwa sesise-front. E-front hayi sasiphuma kule bhesi. Saye e-front. Esachapha kulokhu sachapha uZambezi. Safika sapompilo abanye badinga ilo escape. Escape sapontsha. Sasithwile. Sasilabo end. Escape sapontsha escape lesiyana. Hawu, escape sapontsha. Hayi kwasokuqalisa ukuthi kuchatshwe. Abantu sachapha sonkeni saze saphila. Sonkenini kodwa sasithwele ukuthwala sasithwele impopho emkhulu. Yikho kwakukhona.
So liyachapha lapha liqonda ngaphi? Sithi siyachapha lapha siya eluSulu eThindi, siphuma eluSulu siya eMzulu. So sekuphi umnyaka lo? Umnyaka lona bungu-70 bani bungu-70 76 77. 76 ugcineni khonaphana kuba uNovemba ekugcineni sibili khonaphana indaba nesikhathi sokudala hawu then sachapha kuleyani indawo saze siyafika kodwa kwaba lo hlupho singakafiki endaweni eziniziyane ezokulelwa singakafiki kwaba lo hlupho esahlangana nayo amabhunu basitrack amabhunu basebesilandela ngomzila phansi amabhunu basebesithola sisekwenye indawo kuthiwa yithindi indawo leyana indawo leyana sithi khona sihlezi khonapha sasilempopo yamkhulu sihlezi kule ndawo impopho leyana yayisinda impopho leya sikhamaflasheni madoda iyasinda impopho sithele nje impopho yomkhulu sayifihla impopho leyana sayikhama kanti amabhunu ayabona konke laba benyawo bayabona kuthi khonapho nje sisanda kufika amabhunu lana wenyawo afonela elokhu i-Air Force yabo kwabuya ama-helicopter naselifihlile impopho emkhulu then kwabuya i-Air Force yamabhunu ama-helicopter ngile abelokhu ispota lokhuyana okuyisileki thina sasithi lokho okuyisileki lokhuyana kwakuthwala amabhomba kuchisa umuntu inaphamba sithi sikhonapho zabe zisuka khonapha kwaliwa kule ndawo kwaliwa sibili kakhulu kwachaya nasibili kakhulu kodwa sakwanisa ukuthi sichaye helicopter eyi-1 kule ndawo saphuma ilanga la selitshona saphuma kule ndawo kwathi uthi ekuseni sahlangana kodwa sathi ekuhlanganeni kwethu omunye wethu wasishiya khonapho kule ndawo omunye mithulwana wathi uthi egijima wasesiyawela endaweni eyayilexhaphozi indawo leyana bokungumsenye omunye wethu wasetshona phana ngithi kwakuligceke nje indawo yakhona ngithi okuyispota lokhuyana okuyisileki kwasokumspota ukuthi umuntu lo nangiyana lapha kwasokusehla nje mbijana kwasokumchaya ngayinaphama wahle wafela khonapho kwakuthiwa ibizo lakhe kwakuthiwa ngukulemba wahle wafela khonapho ekuseni nje sakhangelana sabona ukuthi omunye wethu nguye otshonile yena lwana sahlangana sathi sihlangane sithi siyahamba izulu lalile lisine ebusuku sithi sibe sihamba sathola nje ukuthi omunye umfula kulo ugcwele umfula lo ubungachapheki sazama sakhipha amabhanti lana amabhanti abengawe-cube sakhipha sajonisa wonke amabhanti lana sesibophela omunye wethu sambophe lapha elokhuzeni ekhalweni omunye wethu namhlanje usaphila uMagwaza mbeni yamazi uMagwaza usenasikeni la lapha into bakuZimbabweni laba abakhangela abantu laba abaxotshe emsebenzini laba kulapha eDebisulu lapha kodwa baseceleni lapha abasebenzela khona bayasebenza nje khonapha uMagwaza lwana sambophela inasika la amabhanti hayi made sabopha abamade sambophela ubehamba lamanzi emthatha sibe sesimdonsa ephuma emanzini sahamba nje eceleni nje komfula sathola enye indawo eyayinciphile kodwa ibitshona kakhulu kwenye into saqalisa ukubambana izandla abanye i-first group yasichapha i-first group iyachapha salandela sonkeni sibambile ngoba kulomunye nje umfana nje owayevela phansi lelo eBadbridge sasimbiza sithi ngushoti wathi uthi khona kuyachapha laphana yena kumfitshane wasesiya ukuthi chokelo enzikini ngoba ehamba lamanje then ngase ngigijima ngase ngimsekela ngathi lethi isandla ngase ngimbamba isandla ngase ngikhiphe emanzini
Zasuka lapho sahamba yabona sesiselusuku nanko sesisedongamuzi. Sifike edongamuzi sesitholanisa abanye bathi hayi indawo yethu yokulwela le lapho sizabe sisilwa khona. Siqansa sisiya le emzula phezulu kubo 27 eDandani. Sisehla sisiya le eChongoka kwemsewele endimimbili eGomoso. Indawo zonke leziyana. Ngaba hayi indawo lena sayihlala kuthe kuthi amabhunu abebuya ama-mercenary ayevela kubo America, Britain, Israel babe baningi eFrance babuya amabhundana basebezwakala. uChinamana wasekhuluma wasesithi kutshelwa abantwana abalulu benkululeko ukuthi kulamabhunu abuyayo amaningi. uChinamana ubehlala eGoli owayengu-vice president weZAPRA wakhuluma wathi kulamabhunu abuyayo bantwana linanzelele amabhunu lawo maningi kakhulu abuyayo lakanye babuya amabhunu basithola kwaliwa kakhulu kulenta emzula nekho lapho kwaliwa khona ngesikhathi le-operator lapha libe lezimpi eziningi kakhulu kula lapho wena owadutshulwa khona ungasitshela ngebhekli yakhona la ukuthi lapho ngithi lapho engadutshulwa khona sibe sisonke la mfowethu uMabandla ngithi bokusemagazi yikho lapho engadutshulwa khona eMagazi eNkayi. Kusesekuseni nje siyahamba siyahlangana labanye esithi siyathi kanti amabhunu lana avuke labo ngabona ebusuku abesebusuku ngabona ehamba labo ngazi ukuthi bacabanga njani ukuthi bale ihamba. Siyahamba thina khonapha kusesekuseni asikezwa ukuthi information ama-youth kakakhulumi. Esapho kuze umbhobho kuphela ukukhala. Umbhobho lwana kathi uchaye umuntu lwana ufuna ukuchaya sonke sibabili ngawani ahle achaye sonke ngawani. Hayi antheni basebechaya mina kuqala. And then basebengishaya ngapha emuva umbhobho ubuya wazi ihlamvu laphuma entanyeni la. Ke lapho ngapho sangafa kwasala kancane ngoba igazi laseliphuma emlonyeni la ngamakhala. Seliphuma igazi lami ngase ngisehlisa inyembezi. Lami ngase ngifuna ukuzibulala ngaleso sikhathi. Ngisithi hayi ekena lami bese ngiqeda ukuthi ngabanjwa isitha singambambi. Lathi umfowethu la ekwela nguye wancedisa kakhulu. Wadubula kakhulu umfowethu. Ngabona ukuthi sengichayiwe. Wachaya umbhobho kakhulu umfowethu nalo engilaye la. Bengimbiza night ngoba ubengumidnight bengimbiza night sisempini. Sasizwana kakhulu sasingachiyani. Sasizwana kakhulu sasingachiyani. So sulimele lapha uyalwiwa bakuthwala njani? Then ngase ngihamba igazi liyathonsa phansi liyavusa igazi phansi. Ngahamba ngase ngithola abantu babuthene kule ndawo egangeni emakhaya. Babuthene abantu ngasembalanda abantu labana babuthene sengasaboni ukuthi ngasembalanda abantu labana. Abantu babona ukuthi abanye ngezwe abanye sebekhuluma besithi ungwenya kusetshaye ngamabhunu. Basebengithwala abantu basebesiya ngifihla kwenye ngasengilindwa ngabantu. And then abanye omama basebekudumeza amanzi masini amanzi achisayo basebengithoba umzimba ukuthi igazi linasile. Bangithoba umzimba wonke umzimba wabanthoba. Inko lapha babona sebekwazi ukuthi ngingaphi. Midnight uMabandla babona sebekwazi ukuthi then abantu basebelokhu inqola basebengithwala abafowethu basebebizana basebetshelana ukuthi hayi kulomunye ochayiwe ochayiwe ngamakhiwa. Then basebengithwala basebengihambisa kwelinye igusu lelo lalingeleManase. Igusu eliminyene kakhulu sasithi lo insinda amadoda. Basebesiyamfaka khona. Then kwasokubuya amadokotela nje abafowethu nje abanye babevela kubo Russia abanye babesuka eZambia babelemithi babuya lamabhanditshi abasebengihlaba abangihlaba amanjekshini bangenza lokutyana lalokutyana. So uhlezi eguswini okwesikhathi esinganani? Ngahlala eguswini ngaphandle. So uhlala wedwa lapha bengihlala labanye babengigadile.
abanye babengikhathile sibili nginikwa izakhamizi zaziletha ukudla. Abanye besiba le information ukuthi isitha kasisondeli khonaphana kuleyo kwaya ngase ngaphola. Namhlanje hhayi usokaphola kodwa kubuhlungu ngakubanjezela kakhulu kuba buhlungu. Hhayi yikho kukhona Nkosi yami. So selisuka lapha liya ku-ceasefire sekuthiwa ceasefire weniqonda ngawo. Mina kwathiwa i-ceasefire mina ngase ngisuka ngase ngisiya e-St. Paul ku-assembly point. Yikho lapho esasikhona sisonke lo mfowethu e-St. Paul Zelupane. Yikho lapho esasikhona khona. Sahlala isikhathi eside sikhona. Laye wathatha intombi lapho wayibone ngesikhathi sempi khona. Lami ngathatha intombi engangiyibone khona enalo umama enhliziyo. Lami ngangimbone khona la esesengumntwana. Lami ngamtshela ukuthi hayi ilizwe lingathathwa lami ngizakuthatha. La kanye ngamthatha. Laye watshela wakhe ukuthi hayi ilizwe nxa lingathathwa lami ngizakuthatha. Ngithe nisathathana laye wathatha wakhe Nkosi yami lami ngathatha wami. Sengike ngakhuluma labe-ZPRA abaningi. Into abayikhulumayo ukuthi bona bengena ku-integration ngendlela ababetraine ngayo lokulwa ababekwenzile babekhangelela ukuthi bangathola ama-rank aphezulu kakhulu. Base siba disappointed. So wena nxa ungena ku-army lapha unikwa yiphi rank? Hayi mina ngithe ngu-army lapha eZimbabwe National Army. Mina nganikwa ukuthi ngibe ngukopolo. Irank engayinikwayo khona apha eZimbabwe lapha sengibuye lapha nganikwa ukuba ngukopolo. Wakuthatha njani wena? Mina lami ngapha ngokuthatha kodwa khonokho kuhlala la ucomplain ukuthi irenki le amarenki la mancane kakhulu akulampilo. Yikho lami ngabona ukuthi hayi ilizwe njengoba nilalo liyile katshana uyabona lawe lingekho kuwezendlini zakho. Yabona. So ngabo-83 lapho kuyaqasa uba le ndaba yokuthi kuthiwa kulezikhali ezitholakeleyo ama-leaders e-ZPRA lamanye amasotsha e-ZPRA abotshwa lapha. So wena ku-army lapha kuhambela njani? Hayi ngoba kwasokunzima laphana ku-army. Ubona nje ukuthi laphana besokule division. E-division besikhona ubona amazanda forces sezimele ngale wona. Bahlale labo bodwa lathi ehlezi ngapha so. Yikho kwasokukhona ubona ngesikhathi senews laphana sokukhulunywa ukuthi hayi izikhali ezinje zitholakele. Bona bebelaleli lokhuze nama-radio abo ngale bona behlezi bodwa eceleni lathi ngapha sesizimele so. Lathi siyakodwa siyabe sisiza ukuthi kuthiwani. Sisiza ukuthi kuthiwani. Lanza hayi banguzwa nje ukuthi hayi kuthiwani. Kodwa bona bodwa ngale sebezimele bodwa ngale labo sebehlala bodwa sebona Shinzo kwayitekara so zwana ngapha kwenzakala lokhu lalokhu. Lathi kwezi siphonga ukukhangela nje sisiza izikhali lapha ziyathathwa. Lathi saphonga ukuthulisela kodwa kusiba buhlungu ukuthi izikhali zethu ziyahamba ziyathathwa esathi kumele ukuthi khona kwesizisebenzisele. Pho-ke nxa zihamba lapha so lapha sizahlangana lazo yini? Hayi asisahlangana ngalazo. Yikho kwakukhona kithi kwakusizisa ubuhlungu. Ngisizwa abanye ngapha labo abanye bayabotshwa abanye benziwani. Yikho kwakubuhlungu ngithi. So wena kuyini okwakwenza ukuthi hayi mina anisafuni sengifuna ukuyaphumula? Mina kwangenza ukuthi angisafuni sengifuna ukuyaphumula. Yikho nokho nje la ukuthi hayi lawe uyavela ungelathando la yini asikeni liyana i-army liyana kakhulu. Ngoba izikhali ezazitholakala labantu ngazani kuthiwa abantu abaselathemba. Uzwa abanye ngale labo abanye bethu abanye bethu basebengama-distant. Yabo uzwe labo kibo laba sebesithatha ukuthi labana ngama-distant abantu labana. Sebethatha nje ukuthi hayi abantu be-ZPRA ngama-distant. Okunye yikho kwakusenza lathi sesingaselathando lena le-army liyana. Okunye nje khonokho ukuthi hayi sengidiniwe angisafuni. Mina ngihlala phansi. So impilo iba njani after ukuthiya i-National Army? Hayi impilo iba nzima. Impilo iba nzima ngoba
ngoba imali ozabe usuyithola iyabe isingasekho khonokho kembijana iyabe isingasekho. Abantu abangithola nje imali edimobhu leya imali lena ibincane ibingahambelani lokuthi uthole into enjalo wena kumuntu owaleli lizwe. Imali ibincane leyana imali leya ibincane kakhulu. Kwakufanele ukuthi ngathiwa abantu lawo ubunika nxa ama-300,000 imali ukuthi la uzabona ukuthi la uzenze imali leyana ibincane kakhulu. So kulesikhathi lapho kwathiwa abantu abalimala empini bebuye bezobhalisa njengomuntu owayelimile empini wahamba yini wabhalisa? Mina isikhathi ngaba lazo ngahamba ngathi ngisiyabhalisa. Then ngacomplain imali ababenikayo. Bengisithi nxa ngikhangile ngibona nje abanye imali ababezithatha ama-Zanda forces nxa sihola sisonke nini. Ngibona bebethatha imali eningi kakhulu. Mina ngithatha okuyi-$30 imali engangithatha kudala kubo-1980 something imali engangithatha kwakuyimali encane. Labana bethatha ama-800,000 nxa ngikhangile ipost ubona ukuthi umuntu anonika imali eningi kakhulu. Then kwathi ukusiba buhlungu mina ngase ngicomplaina ngahamba e-pensions office lokhuze ngithi Harare ngase ngifika ngicomplaina ngathi imali le linikayo incane. Then base beyivala imali leyo. Bathe besithi sebeyivalile mina ngase ngicomplaina ngase ngihamba ku-board nilo i-government yasinikilo i-board leya i-board yama-check-up yabantu abalimalayo. Ubuhamba ku-board ye-government eyayilokhuzwe yi-government i-board leyana ukuthi i-check abantu abalimalayo. Then bengihamba empilo laphana bafika base benika 0%. Badawulimala? Base besithi andimalanga base benika 0%. Mina kwembe ngivulile okuzini ngibe ngiphoda ngale bese ngivulile ngifuna ukubona i-percentage ephakathi ngibe ngilwisa khonokho ngifike ngivula ngibe ngibisele kutshena sikalo. Ngenxa bese ngimbuza ukuthi unike i-percentage nje ayalo kungitshela ngibe sithi umuntu lo uyalo kungitshela ngihlala ngibone kakubuyi imali. Then bese ngihamba futhi lokhuze ngithi Harare. Then bese ngibese ngifila futhi enye nesike base besithi hamba sizakunika i-board futhi. Then ngakwenza kwaze kwaba bathathu. Then base benikilo i-board ahambe lokhuze MP. Ngithi bekungudisuza udisuza nguye owayenikile lokhuze owayi-check ama-exam ukuthi umuntu i-degree yakho limele nje. Umdala omunye owayengoyesikoleni. Umuntu lana sahluphana ngakwazi wathi wagcina kuya ngabona senika 3%. Angikwazi mbeni ngoba yi-3 mbeni ngoba yi-4 ansakwazi i-percentage engayinika. So ngathi usule nkinga yamehlo ongasitshela ukuthi kwaqalisa njani? Amehlo la angiqalisa sokulesikhathi ngake ngahlutshwa likhanda. Ikhanda la ngihlupha ngachaba likhanda usuku bonke. Ikhanda la ngihlupha ikhanda la ngijaba usuku bonke ngase ngivuka kuyevele ngavuka kuyevele sengazani senginjani njani. Ekhandeni ngacaka ngaphela. Uthi mbe ngifuna uku-stroke lo ekhandeni. Kwasuku ngase ngigijima lama abantu base bengichanga khonokho kwenasika ngikhonokho kwesintu. Ngilokhuzile intuthu leziyana ukuthi ekhanda ngiqina ikhanda. Then kwasuku usima mbijana. Then kwabuya ngahlala futhi amehlo ngahla ngabona amehlo la ukuthi hayi amehlo la ngitasewile kasakhanye ngendlela kasambonisi amehlo lawo. Kwahambile iminyakanyana mbijana. Ngabona ukuthi angisaboni sibili. Angisaboni kakhulu sengihamba ngazani ngiyakhilehle. Ngasiselo esibhedlela lo eGwanda. Ngahamba eGwanda via ngayimatshela mina madoda lapha ngisabona emehlweni engincedisa nini bafethu ngikhangelani kude. Base bengikhangela then base benikita ngigqoke izinto ezinje sizawuncedisa mbijana. Ngagqoka kodwa still lokho engaboni. Angiboni emehlweni. Angiboni sibili emehlweni. So
awusasebenzi unkosikazi wathi umsebenzi amehlo awusaboni impilo sinzima onganani. Hayi impilo kuyangisinda ngoba imali engikutholayo la kokuncane, imali engitholayo encane kayingenelisi impilo ukuthi ngithenge lokhu lalukhiyana incane, ukuthi kade ezimbeni ngifuna ukuthenga amanye ama-specs, imali angilayo. Imali ukuthi ngithenge amanye ama-specs, imali yakhona ngilayo. Ama-specs ayadula, ama-specs ayadula ama-specs. So umuntu owalwela impi yenkululeko, ilizwe selikhona, bakhona abanye abahlezi kuhle bayasebenza, wena uhlezi lapho uyadubeka walimala, uzwa njani? Hayi kuba buhlungu kakhulu, kuyangenza ukuthi inyembezi lazo zisondele eduze. Ngikhangele nje ukuthi ikona okwakusenzakala empini bokubuhlungu kakhulu. Ngitholeni ngitholanga lutho. Namhlanje ngihlezi ngidabula umuntu obuye kwezonginika ukuthi hayi nanko kuye. Ngithi lokugula ngihlala ngigula ngisesibhedlela kakhulu, ngihlala ngigula, umama nguye ongincedisayo. Ngihlala ngigula kakhulu ngihamba esibhedlela. Ngihlala ngigula ngisiza esibhedlela lapho. Umama nguye lo oncedisayo. Emehlweni ngiyabe sengasaboni. Ngizwa ngazani khona ngifuna ukubambana ikhanda embijana, kodwa ngimene ukuthi hayi ngazani kuba ngcono. Kodwa amehlo angibusela, amehlo angibusela. Abantu abangabe befisa ukuncedisa bangakuncedisa ngani? Hayi abantu abangabe befisa ukungincedisa bangancedisa ngemali. Imali yiyo engayenza ukuthi ngilokhuze izinto engizifunayo. Kuningi engikufunayo ngiyakuswela. Ngoba khathesi ngiyabe ngifundisa labazukulu. Abantwana abasebenzi. Khonapha ngiyabe ngibhadalela abazukulu i-school fees. Ngokuyimali kolokhu engilapho. Ngiyabe ngithathe ngihambile. Ngithi ngisale sengasela lutho. Ngoba imali yakhona kuncane engikutholayo. Ngiyafuna abantu abangancedisa abasebenika imali. Imali benganyenza nami ngibona ukuthi ngiyenzani. Mhlawumbe nxa kulomuntu olesifiso bangakuthinta ngaphi inamba socingo lapho bangakuthola khona? Hayi abantu abalesifiso bangangithinta enambeni ezithi 0719 05 10 57. So ngu-0719 05 10 57. So okugcina wena kuyini ongakutsho mhlawumbe kuhulumende weZimbabwe? Ungathi angaphathisa njani abantu abanjengawe abalimalayo lamanye nje ama-oveti? Hayi mina ngibona ukuthi khona kuhulumende nje imphathise ngemali kakhulu la, ihlale nje ibilokhu ingikhangela ukuthi hayi ngifunani, into okungihluphayo kuyini. Ihulumende ngifuna ukuthi ithi imphathise ngemali ngiyenze okunye kakhulu. Sake sizothiwa kule board abe-social welfare abakhangele lina abama-oveti into enjalo, bake befike yini bezokhangela? Hayi kakaze kufike umuntu. Kaze kufike umuntu. Kakaze kufike umuntu ofika. Ngaqamba amanga sibelieve umama ekhona kakaze umuntu ethi hayi ngizobona unyathi osengasaboni. Hayi emhlanganeni ngiyahamba kwezinye kweminye imihlangano eyake ibe khona ngiyahamba eNtumbane. Ngimphonga ugada ngibona abanye nampana nje sibambisana indlela sihambe nami ngiye kuzwa ukukhulunywa. Hayi siyabonga Baba Nyathi ngokusitshela ngodaba lwakho empini ukuthi wahamba njani lempilo osuyiphila. Besikhuluma lo Baba Nyathi igama lakhe lempini kwakungu Seawater obengumlweli we-ZPRA. Sikhangela kakhulu ukuthi ngemva kwempi yenkululeko usehlezi lapha ulendubo azikhayele eziningi, ule problem yamehlo, utshone gula, udinga uncedo ukuthi abantu bangamncedisa ngento zonke zena. Uzosinikile inamba yakhe lapha abangabe lesifiso
sokumthinta la ukuthi mhlawumbe ebe le khisimusi engcono ethabilele emuli likhululekile ukuthi limthinte inumbers ziphuma ku screen lapha ukwenzela ukuthi likhulume laye directly libone lani lapha engamncedisa khona abalesifiso elami igama nguZenzele Ndebele asihlanganeni njalo kwezinye inhlelo.